da je koncert na Dan zaljubljenih, da li vi privatno obeležavate taj praznik, koliko mu pridaje? Ja ga svaki dan obeležavam i uvijek se trudim da prenosim to na svoju publiku, da se svakog dana vole i ljube, a ne samo na Dan zaljubljenih ili već neke druge, da kažem, slične datume. Tako da taj dan ćemo se truditi da spojimo lijepo i korisno, da spojimo muziku, ljubav, da promovišemo romantiku, zaljubljenost i sve ono što taj dan jer ljudi najviše očekuju. Biće interesantno, pripremili smo raznih iznenađenja, biće jedan specijalan gost iz inostranstva. Ja sam zadovoljan, organizator Beogradske Kombank Arena je zadovoljna. Mi smo krenuli ovu priču već od oktobra prošle godine, tako da pripreme traju dosta dugo i pored sve organizacije koju Arena iziskuju i traži, ono na čemu mi radimo, to je uporno dobar zvuk i sve ono što će se dešavati na sceni. Što se tiče benda i aranžmana, bend će biti opet, da kažem, oko 20 ljudi na sceni, tako da ćemo imati podršku gudača i neke pjesme su bile prilagođene gudačima i uglavnom su, ajde da kažem, donekle promijenjeni aranžmani. Vratili smo neke stare pjesme koje nismo dugo izvodili. Snimat ćemo koncert, tako će biti u HD rezoluciji, imat ćemo dobar, da kažem, i snimak i audio i video i ljudi će to imati prilike da vidite ne na DVD-u, ali će vjerojatno vidjeti u nekoj varijanti nekog live spota. Ono što ću ja da se trudim je da praktikujem u nekoj daljoj koncertnoj varijanti, da to budu koncerti pozorišnog tipa, da ima više te intime, malo više tog teatra i svega onoga što pozorište nosi.